Izwe i-Israel liyalelwe ukuthi libike esikhathini esiyinyanga ukusuka manje enkantolo yezobulungiswa emhlabeni ukuthi lenzani ukunqanda ukubulawa kwabantu eGaza. Umqondisi wesikhungo i-Institute for Global Dialogue uPhilani Mthembu usisongele isinqumo se-I-Icj besixoxa naye-ke ngeZoom. Kuningi ebekuloku kushiwo abaholi be-Israel uma bekhuluma ngalempi le, bekhuluma futhi ngama-Palestinian, bakhuluma nge-Hamas. Ama-statement abo iwona mhlawumbe lawo a-incite i-genocide. Kusho ukuthi nje abaholi be-Israel kuzomele bengakhulumi noma kanjani. Bekhuluma ngabantu, kodwa bekhuluma ngabantu bethi labantu ama-Palestinian bayilwane. Yabona nje izinto ezinjalo kuyomele uhulumeni we-Israel ureporte ku-International Court of Justice ukuthi yenzani ukugxeka lawo ma-statement, yenzani ukuthi abaholi be-Israel bengawenzi lawo ma-statement, ngoba siyazi ukuthi lawo ma-statement ungasho into eyodwa uwumholi, amabutho nayo azoyenza leyo nto leyo. Into ebalekile ukuthi sazi ukuthi i-International Court of Justice ayinayo i-army, ayikwazi ukuthumela amabutho e-Palestine ukuyo-enforcer isinqumo sayo. Kodwa ngoba i-Israel, ngoba i-USA, ngoba amazwe ase-Europe ayingxenye ye-International Court of Justice, nabo bayocindezela i-Israel ukuthi ngempela isilalele lesi sinqumo se-ICJ. Ngoba mawubhekisisa kahle nalamazwe ase-Europe, noma-ke engazange esho ukuthi mhlawumbe ayayisupporta i-case ye-South Africa, kodwa mawubhekisisa kahle ayaqhela kule position ye-USA.